Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu bakangura ubwonko TV, aho tubagezaho ibintu biba bigiye bitandukanye. Tugeze muri ka kanya gakundwa na benshi, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye. Uyu munsi tugiye kubabwira izina ryasabwe n'umukunzi wacu bita Nestor Nkunzimana. Nestor Nkunzimana akaba yadusabye yuko twamusobanura izina bita Nestor. Nestor ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu kigereki bisobanura umunyabwenge. Nestor kandi bisobanuye umuntu ugaruka mu bihe bindi akabera umutabazi abantu benshi. Ba Nestor bakunda ibintu cyane, bagira imbaraga kandi bagakunda gutegeka no kuyobora. Ba Nestor bazi gutegura no kugira udushya twinshi, bazi gukora ubucuruzi. Ba Nestor iyo biyemeje ikintu baheruka bakigezeho, bakunda gusenga ndetse bagira imigambi idasanzwe. Nestor iyo yagukunze aguha urukundo rudasanzwe. Ubwo rero n'ubusobanuro bw'izina Nestor nk'uko yari dusabye, natwe twaba dushoje umuhigo wo kumusobanurira izina yadusabye. Uramutse wifuje izina twagusobanurira watwandikira muri comment, ubundi tukarikugezaho mu kanya nk'ako guhumbya. Twiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Reka rero tubonane ubutaha.